Dua tale na sinatambu sa tungo ay matanda singa ni ngarawi kalau singa ni nanda so kalau kina na tamata pangmulai pangbauta na turang o chisu ya na kasama ya tungo ay burubura e sama ay wakatawa takatu na nanda songo ni bata e na vale ni kalau sa wakaidori chungayani na live streaming ngo mbele tikimani na len lotu na New Hope Worldwide Assemblies of God in Wimunua kuni tiwa kina thaka tikumbeka yuko ni sema chukumai na lotu binaka ongo awiwa mbulayani wikimani bagayani ndua sara wakakini wikimani na mnonda unisema tali chungamai awa mbulayani wikimani ena sina endai singa binaka singa ni turanga embula tiko na nonda klau ka weekend bagi tukina weekend bagi andundua ena ada tale nonda turanga ko chisu karisto ena binaka weekenda me ndo mandangana nonda masu me dambori kina wana klau na nonda ronge bunau ena singa ni kuwa kima meraiwi kemuni na ne mami kalau na kalau kuni mbola kama na mbola bakate lenga kina kemuni na kalau esanga na nomuni tiki bu esanga na nomuni zaba kuni mbola nga bakate kemuni kuni mbola tu esanga ni mundu dauli we mbuli kwa kemuni mami wande tagaya kuni mbulia na loma langi kuni mbulia na bura kuni tau kena telenga kuni mbulia na tamata itawa batiki kemuni kami udhi kemuni mai lutu na tamata ana were kwa iteni ya kuni avaro taka na sala miki mami lesh talakina kiwe kemuni kama mwa bilibina taka na kalo babi sorwaki mai kalwari na on the way in rani turango chisu kena na tuda katale mai na mati kasa tiongo na lingamu ni matau mai loma langi kabi masulagi tiko wiki mami burbur kama mwa watu saa tiko yo chisu na ulu ni songo le lotu kama sa wakati ni kama sa ya ngona tamo ena ni mami sa baka mbauti kwa ya baka mbauta na ya dhana sa dhambori kiwe kimuni ni mami mbola wera na sema chukumai dhambori na namuni wasa kama mina rongoda ndai na namuni wasa singa ndau suka tala wale na namuni wasa ndau biwa omblai na namuni wasa ndau biwa shireki na namuni wasa ndau biwa ganda ndoro taki o dhambori tala ngakina na mbola na klau wakayanga taki nga kiwi kimuni mumbutu kisomo muka kuni mbasi kimuni kune mena muni nga na klo chiawa na langi masutigo na tamuni chisu na iba kambula nina ndua nga mena na ole basarani na nonde lesoni ene kabini singin dai enda baka lesoni chikumene bela lati wow ena Filipai na kana wase va na tikine ono kene tikine vitu ona uligani wikenda na kena vagandewa vaga viti tikungobi yau kachiku wikenda na abose ni klo do ka kuasara ni loma oda ya ena ka kedenga me vaga takale wana klo na mundo kere ena masu kena ndau dike kena vaga binaka ena vaga deguni klo sa wosiwe na ka kede ekilairawa ena vaga taunde taka na elo mundo kena lo mamundo ena bukui karisto chisu. Allow me to read to you the modern English version translation that
is in front of us. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Na kai tarai vura tuni kua and the kila tau dhoku. E tara na mula ni tamate andundua, e tara talenga na mula ni matabu vale, e vunga e sa tunga kine vale ka sa sengana dagadaka, lenga taki na isoni vale, kena kame mbula taki kina na mbula ena singa. E na matangali ngauna vikongo, ke baka anda na siyang ni toro binaka na tamatalotu, e renin daw basika kina na mbula ni loma oda. Worry, say anxiety. Belatu ni lenga taki na kame mbula kina na tamata. Ya enondale soni ikua wolo chukino polo bevir mai Filipai. Belatu ni mbasi tu ene songolin lotu tamata lotu mai Filipai na kai baka kai na loma oda. Era loma oda taka na ka taraira tu. Era loma oda taka na vi baka dhadhani. Era loma oda taka na mbula ni viwe kani baka lotu. Era loma oda taka na sa tu e vali vivesu ko pola. Ngona bika era loma oda taka. Kama ni vola chukina ko pola vira me kua na loma oda. Ko winakata mena nondai ulutanga ena kabini singindai, the biblical solution for anxiety. Mautokorua takatale, the biblical solution for anxiety. Na indusi bagi vola tambu ena kena wali na mbula ni loma oda. Yana nondai ulutanga ena nondai rongo viunau ena kabini singindai. O winakata me matai ni nonda baka sama. Taini nonda baka sama ena ulutanga kausada buto oti tukendendai kua ni loma oda. Do not be anxious about anything. Verse 6a tikina ono kene dengi dhake a katikuna nonda lesoni kana bosi ni klo do kakua sara ni loma oda. Mendana dikero manda na vosa kabakan deo teki maikina na loma oda. Worry, say anxiety. And na vosa va kriki. Kanimbalimbale, it means to be pulled in different directions. Our hopes pull us in one direction. Our fears pull us in the opposite direction. And we are pulled apart. Yanaka rawasaranga ni dhakaba na loma oda kina mbula ni ndua na tamati. Au bagarida talichunga na kena imbalimbale na vosa bagabalangi kwa pala itukina na worries and anxiety. Kachiguni lagumay na ustundi vosa to strangle. Kaya anda taura na utu ni vosa ruongo ndua en desula kana tamata se. Bagalenga va. Bagatu sai ni bagalva. Meroni bukodi na ibalva ni loma oda. Mengoyo sa sanga iko ena kena mbula taki na mbula ni senga ni loma oda. Na kalo ni kabi kenda indua na ka kena imbalimbale rawi kenda menda da kaba. Senga ni ndau ka kwa indua na ka senga ni rauni senga ni da kaba na tamata. No. We can be obedient. We can follow his command. Na vika indau loma oda taki. Ena Matthew na kena wasi onongo kwa tiko na tikine rusinga buluga lema rusinga wana lau sombo muda buta bikenda na bika kachiko na turanga ndo lomo oda ndua ena buku ni sulu ada buta chubi kenda Matthew na kena wasi ono tikine rusinga buluga vitu sanga ikakina nduka kuni lomo oda taka na kamundo buka isulu kina sanga ikakina na turanga na numa na via ni mbuda
na noma na via ni muda kai kai ko Solomone e na nona uku to doko na kai to kara e senga ni usibia na kai da kabana kalo kina via ni muda e bro sulomo kwa na via ni muda karoni kai da uloma o taka na vaba enda kania senda ngunuba kabi kenda na tikina e tolu sa ulungundua Matthew 6:31 kai kondona numa na manu vuka era senga ni raka kamuraki era senga ni kumukumoni ya na tamamundonga wakaloma langi e bi wakani e kachiko na turanga ke baka sarawa ni wakania na manu vuka na klo o ke mundo ndo uosibida ke mai na manu vuka o ke mundo na mbuli tale ni klo o ke mundo ndo mbuli mundo uvia na klo mundo I toba vata ke na klo e tu baka rau na klo me sotava na ka mokana kina mongonuba ena be singa ni nomo buda katelenga kakuni o lomo o taka ena buku ni mataka laiba na singa menga ilenga taka nga na singa ya na tamata baka mbauta ni lomo o esa katiko o senga ni baka rabi wana klo o koya ena ndonu me sotava saranga na nomu lenga ongori ko sabaka mbeka takatiko ni kalou endau kawai. Ko sabaka titinga takatiko ni rawata na kalou na sotava na nomu ndendre ke na nomu mbulo ngori. Katiko na nonda lesoni na kena bosa baka peritania worry about nothing. Taro na bia taronga we kenda baka ndundua na sema tiko mai ngoda tiko bosa ni kalou na kabini signi can we worry about nothing? Yes. You can. You can only worry about nothing if you pray about everything. You can only worry about nothing if you pray about everything. The second command is pray. Pray. Namasu na iwali ni loma over. Prayer is the antidote for anxiety. Verse 6b ni nonetheless soni. Ona kakatiko na nonetheless soni verse 6b. Ia na kakeve nga me baka takila iwana kalo. Na mundo kere ena masu kena dau dike kena waka winaka. E tolu tiko ne wasi ni masu the wuti tiko ke. Ya nimbere ni utarani na wasi ni masu tolu na kae katiko na nonetheless soni na kakeve nga me tukuni wa nakalo. Ongo na kalelebu kena kalalai kedenga. Na kamando umbula kina nona na buli na ngone sauni rende ka kedenga. The tendency is to pray only about important and big things. No, my friends, everything means everything. Minda reda saramandani na mateni wasi ni masu kwa edhabudi chingo. Na masu sena prayer. The word prayer is a general word for making requests known to the Lord. It carries the idea of adoration, devotion, and worship. Yani matai ni wasi ni masu. Kwa dhabuti chingo na masu. It carries the idea of devotion, adoration, and worship. Whenever we find ourselves worrying, our first action ought to be to get alone with God and worship Him. Adoration is what is needed. And a normal adoration and a normal worship and a normal devotion, we must see the greatness and the majesty of God. We must realize that He is big enough to solve our problems. Too often we rush into His presence and hastily tell Him our needs, when we ought to approach His throne calmly and in deepest reverence. The first step in right praying is adoration. Na dhaba so na ka korao ni labeta kina na kalau. Ona vei buka beikenda, levu na ka oi korao ni o
La vete kina na kalo ena no worship ena no adoration kena no devotion. Ona da buta e vida ngo me buki kenda me nanda indus. Rano la veta na dana. Sen do da veta na yada ni kalo. Na dana e vake takila ne veiko anone vala kena ka endau the kava. Ya membaleta na dana. Nanone vala his character or attributes. E vake takila ne veiko o the koya. For example, nanana loloma, daula beta nanana loloma, ni nana loloma, e ua sivi, nana loloma, e sangani mundu, nana loloma, e dau vou ina vi mataka, nanana loloma, e titombu, there, ramba i levu, daula beta nanana loloma, e kalou ya loloma dina kukoya, e kalou ya lo sabsava, his holiness, e sanga vua na va. There is no evil in God. There's no darkness in God. E kalau yalo sabsaba. Non yalo dundono, his righteousness. Non yalo dina, his faithfulness. Kalau yalo dina. Tau mundo non yalo dina. Yalo dina koya. Ena vei tamba ngauna, ena vei tamba tamata. Yalo dina vei iko, yalo dina vei au. Ena yalo dina tigunga. Non vei maru roi, his hand of protection. Hallelujah. Non vei maru roi. Kone sasambai. Kona kalau sengani do more, kona kalau do sengani do tukuna wa. Nana bibo mbula, he is the healer. Amen. Laveta, hallelujah. Nana ivala, sena nana character, nana attributes na kalau. Kani katolu ni ka oikoraino the kava. Na ka esa the kava woti. What he has done is are recorded in scriptures. Na ka esa the kava woti kasa volaitu na ibola tambo. For example, when David faced the giant Goliath, David declared in 1 Samuel 17:37, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine." The butoko na ka sa the kawoti na kaloka bagan dina taka nona baga tau sipi na kaloka bagan bulai koya mana linga ni laioni kena linga ni pera ena bagan bulai koya telanga mana tamata tawa di lingo ya saranga na ka mundo baga sa na kaloka bagan divana wasan damo hallelujah koya e rau koya me sotaba na nomo mbula sotaba koya na nomo lenga kena nomo idolovala. Can confess what the scriptures say about God? Kasaranga zabuta na ibolotamu sho. Zabuta saranga mai na kai tukunitu na ibolotamu. For example, Hebrews 13:8. Hallelujah. Kabi kenda na ibolotamu. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nyo zabuta ya na vevuga kina no mumbula na no mutoroba tikuna kalo na maso. Kwa sanga ni bisau. Kwa sai koe tikunga na bibi mbula ka baga dhora na ngauna mbula boli kina na burubura e baga dhora ni kua na baga dhora tigo ni mataka mataini Timothy kana wase ono na tikina itini go ono do telanga na tikina talei kandu situ kina membaleta na kalo ka chubango na kani baga ndewa ka tigongo. He alone has endless life and lives in inaccessible light. No one has ever seen him, nor can anyone see him. Honor and eternal power belong to him. Amen. Nisawoti na nomulabeta na klo, muria sara, muria tarab sara, na nomu vike. Na kauvinagata mo ukari kenda indai, e tuwana tumai na alo tambu ni klo, na tuba menda muria. Kakua no sa lau ngayani sa le te busara na dike. Turanga kito lenga tingo kito senga. Me luto manda na laveti ni kalau. Berata na ngau laveta kina na kalau. Hallelujah. O reida na kena levu, o reida na kaua, o reida na nelondina. Na kau laga durumu tungori sa somindi wala nga e matamu. Kene karua ni masu kwa dhabuti chingo na mdau dike.
petition or supplication. And on the and a petition supplication, you are asking God to do something. Osa kereti wana klo medakaba naka or winakata chigo medakaba. You are asking God to do something. Kewa ako winakata mendona no mudakadaka kasaranga turanga au kerea endona no mudakadaka. Rani ko dabuta na keni sauni no mudakadaka. Rani ko dabuta na matagali daba. Yo mo dabuta saranga bua naka oiko kerea sianaka o winakata. An amplified version authority ko na lesoni wana kaya katiko na iboltamo. Continue to make your specific requests known to God. Mo dabuta saranga bua naka kede nga. Isaoti na mudike muria sara ena baga binaka. Amen. Muria sara ena baga binaka. And then dike ba manda mbelata na baga binaka. Thanksgiving. Ona kau binakata mukaya ena Thanksgiving. And na makabi guna kalo na baga binaka. Ni sa tikini na mumasu na baga binaka. Ni ko baga binaka buwana kalo ko sa sulia tiko bua na baga roko. You are giving God the glory in everything. Yana no musa baga binaka. You are giving God the glory. Ni usa baga binaka takatalanga na isauni no masu bona bagandei kai bagandei takatiko ni ko sa kere chiko baga binaka tiko na bauta ni sa sauma na kalo na no masu. Mukabi kwendendai. Let me tell you this. Nangauna to nga o masu kina na bauta e somi nga mai na masu. So nangauna and those so telanga no masu senga. Ya na daba mo dakaba. Baka binibina ka na kalo isa somi na masu. Ya nyo sa kere chuga na bauta. So nangauna do so na kalo se lebo nangauna so na yo so nangauna so telanga ni masu na senga. Bala na kalo kwa reida kalo kwa ndikeba kalo e kila naka e yanga biko. Mono tal no taka weekenda endo ne tala noa membaleta na buka. Tini na buka. Da buti tiko ne tala nongo ena luka ne kana wasi tini ka bitu ena tiki ne tini ka ndua kena tini ka dhiwa. E tini na buka ngole chuka ne turanga erto mani kena kini wale ka chuka i Samaria me ngole chuka Jerusalem na turango chisu. Manerto na saukani koro manerto lago mai kina tina buka karto krebo na turanga me baka mbulo rito. Rongo rito na turanga ka kwa berto ndolako dole bagarete kemundo wana mbete. Yana kaya vongo nerto salago tiko nga sa baka mbulo na turanga berto le tini todo na buku. Ende kala na mate na buka rani ni tau wana tamata sa visau ngamai sa deform ngamai rani yali mai ni tau kuku yali mai na udu yali mai na ngusu kania na mate na yango ni tamata tobi kwa na buka kaina kera ni tobi kwa tuendo na ngaunu mbalabu na ngaune kani kwa chukina basi wata kena imboi ni sa ludha mai na yango ni tamata. Yortongo na ngauna ngarto lago chukina sa yado berto na bibang balay. Kay ndua nga berto na letini ngo le sumai buana turanga. Ngauna le sumai kina may baga binibinaka ki buana turanga. Kaya talanga bikina ni volta mo kaya lago mengo kay Samaria. He's a Samaritan. Mandari demanda ndua nga lago mai 1 out of 10, that is 10%. Aure ni kande indai, ya saranga na yalo ni tamata lutu ina singani kuwa. Aure ni kande indai, only 10% of the believers, they are always thankful to the Lord. Na dio na pesende, ne baka bari taka chubi kenda ni talongo, sara sotabi, sara baka lunga taki, era mwila raba, merando baka binibinataka, na kalau
ko e veiso tabi. Gona kai wiki na nebo tamu. Kai na turanga e senga mbeka ni tini e rebaga mulai e vei na thiwa. Yana ka e baga toronga tiku na tura. Yana saranga na ka e nandau taronga nga na kalu. Na turanga o tisu mai wari taka tiku nga ukoya na ka e ndau baga tataru kina na kalu na tamanda mai lo malangi na ngauna e veiso tabi kina ukoya na ndambula e vurungo e ndau taronga tiku ukoya e vei na tamata saso tabi. E vei na tamata sa baga mulai. Sa mbasika mai, sa mai dhuba, sa mai baga rogo, sa mai baga vinaka. Au vinakata mukawi kenda indai na kala ni masungo na masu na dhike kena baga vinaka and the ndono mendo baga dhori wana klo. Verse 18. Gwana kaya na turango chisu. Has no one returned to give glory to God except the foreigner? Has no one returned to give glory to God except the foreigner? Kai Samaria. Kilau kwa na kaya and the ndono meda kava e mai dhuba e mai baga vinaka wana klo. Abu ngata mo kabi kenda inda sa tikibuna na kalawa ni masu enandau takoso na klo enandau veso tabi na klo keo tabi mati enandau viva mulai na klo keo ngandreba na daka enandau sataba keo ngandreba na kamundo mbula kina nonda vuli kana ngone ena toro daka na nonda vuli kana ngone erna rauka o irna lumenda blede inda sa krea wana klo ya abu ngata mo kakuni ngwela daba mendau baga vinaka taki na kalo ena nomumbula ena vesinga ena wuni vi kali levu e baga dhortiko kina nomumbula. E vinakata na kalo mindau solivwa na boro roko. Oiko mondau solivwa, oiko saranga mo solivwa na baga roko. Mo tal no takatal weekend en dona talanoa, dona marama, o pem na ni marama ngo, Chicago ngo, mai Chicago. Nandona matani Baleinauluvatu do kere chukina ndona marama wa sulu vatu nga do kere kina ena vesinga yo pem do tako seani malauka ni Baleinauluvatu endo wakalunga taka na marama ngo ave ndona ngona sa ya likia pem otia sa mani ndona ngona bala sa mbasi ketale mokwa na sulu watanga kando tokara sa mai tokara talitu sa twikia mani lako sarai no pem mani tarasara mai na nambausi vinaka to kwa me sule bwa ndona kame poteki sa mani kama na maramongo kuwa eu sa ndua na nongo daka eu sa ndua na nongo daka au sa la ko ngama ingo mo mai baka vinaka taka oira era ndo stabiao sangai toro mai ndona donut ko na baskete sangai sule be pem me baka vinaka taka oira ke de recognize ta kwa erandau so tabi kwaya erandau wakalunga te kwaya enana tu me kere boli ana yalo vinaka bikenda na kalou enandau kerea na kalou enandau masuta na kalou ne yalo lama na kalou e vinaka to kwa me so tabi kenda endau so tabi kenda ya sabadaba enandau waka vinaka taki na kalou au vinaka tamu kabi kenda na vinono tau dhokani nomu masu dau waka vinaka taka turana na kalou. Thanksgiving means giving God the glory in everything, making room for Him, casting our care on Him, letting it be His care. The troubles that exercise us then cease to be hidden and bottled up. They are, so to speak, laid open to God, spread out before Him. When we pray, we must always remember three things. And we must remember the love of God, which only ever desires what is best for us. We must remember the wisdom of God, which alone knows what is best for us. We must remember the power of God, which alone can bring about that which is best for us. Everyone who prays with a perfect trust in the love, wisdom, and power of God will find God's peace. Like tolu ni wakasama
Vikenda, the peace of God will guard your heart and mind from anxiety. Na baga dengo ni klo, kai sulia mene klo, ena buguni no muria, na itubu ni masu, ena tikina e ono. The conjunction kwa bangata ichingo end. Conjunction kwa bangata ichingo mene tikina e ono, kina tikina e vitu. Kabi kenda tikina e vitu, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Iana baka dengo ni klo sa wosi wana kakeda nga e kilai rawa ena baka taundi taka na elomundo kena lomamundo ena bui Kristo. O the buto chiko na bosongone na conjunction and beleta o kwe semata na kama idhake kina kasanga mai tukunira. Na kena mba sika na baka dengo sena kena soli na baka dengo na kena beisombuti na baka dengo ni klo beleta ni sabaka dhuri mai na tiki na ono na tolu na wasiwase ni masu ni sabaka dhuri baka binaka hallelujah na kaya na mbasika mai na kaya na muria mai na baka dengo ni klo kina na mambola evana kaya dhabuti chikungo membeleta na baka dengo kanda na rongo vendendai evana kaya dhabuti chikungo membeleta na baka dengo ni klo kona binakata muna wasiani weekend vendendai ni kene matai e mai wana klo. It is divine and it is supernatural. Kachibungo, the peace of God. Saying the peace of man. Saying the peace telling you that it's the peace of God. Therefore, it is divine and it is supernatural. Nakame the kaba, nabagadhi kulungo, it will be supernatural. Evakalo, it is supernatural because it comes from God. The peace of God will do the supernatural work in your life. The peace of God is the tranquility of God's own eternal being. The peace that God himself has. The calm serenity that characterizes God's very nature, and that grateful, trusting Christians are welcome to share. Na kasaranga itu wana klo, na nona baka deu saranga na klo, sana baka deu takamai, me mai tikitu ni nomambula, me mai sombutu tu na nombula. Keni karu ni ka dhabuti membaleta na baka deu ni kalungo. It transcends all understanding. Say surpass all understanding. It is more effective for removing anxiety than any intellectual effort or power of reasoning. Nakama idhakabo koya e wosivia nakanda vaka samataka vakatamata. Mudabuta tale mebeletani koya transcends all understanding. Nanonda vaka madhala vaka vuku na tamata e sini vaka madhala tagarawa na dhaba na vaka niklo. Na vaka niklo e sinirawa ni baka madhala tagirawa e na vuku baka tamata. Na kanga meadongo motova lea sarga. You have to experience the peace of God. You have to experience the peace of God. Only then will you know what is the peace of God. It transcends all understanding. E sini baka madhala tagirawa e na nonda baka madhala baka vuku na tamata. Mukawi kende nendai e waste time na baka madhala. Hallelujah. E titomu ka vedere na baka devani klo e seni baka madhala tagirawa. Kena ka tolu ni ka e tuku na membaleta na baka demu. E baka taundi taka na ya lomundo kena lomamundo. The peace of God stands guard over your hearts and your minds. Kena baka madhala na baka demu ni klo baka na kena mai tango maki baka na kena tango maki tikunga ndona koro. God's peace, like a garrison of soldiers, will keep guard over our thoughts and feelings so that they will be safe against the assaults of worry and fear, as any fortress will do.
O tukuna mandambeletana hearts and minds. Together, these words refer to the entire inner being of Christians. Where katika on the emotion, on the affection, and on the thoughts, and on the moral choices. The inner part of a person. Na tikimu ti tombu vagayalo kwa olongi chiko se maruetu na yango. Yeah, these are vulnerable to the attack of the enemy. Na kaya vagayadora na vagayadora ni klo e mai virimbaita tu na elomu wata kina lomamu me tango maka na elomu kina lomamu mai na loma oda nimbula. Muka manda membaleta na loma oda mo wa se manda sona ka. Esa dikebi wakabuni wai ni loma oda endo wakabuna talanga na mate kina yango ni tamata kau tamai na mosi ni ulu, kau tamai na tumbo ni nra, kau tamai na mosi ni ndomo, kau tamai na mate ni uto. Kato dhongo basika mai membaleta ni sa loma oda tiko na tamata. Ya, na kaya na marroe, na kaya na tangomaka, na bagazengu ni kalau. Kani kabani ka, membaleta na bagazengu ni kalau, the peace of God is only for those who are in Christ. No takasari chiko na bosaka. The peace of God is only for those who are in Christ. And then we nakata menda merabaki voto todo na tamata. Ya obinakata mukai kenda. It is only for those who are in Christ. The peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. In Christ Jesus. But this peace that acts as guard of one's emotions and thoughts, Paul says, is reserved for or available only to those who are in Christ Jesus. Mukabango na tamata lotu kere. Zuru chugondo ne songo ne lotu. No. No, tubatanga ke Kristo. Ni sandu na tamata tubata ke Kristo. That is to say only in union with Christ. Only in obedience to his authority and submission to his will can anyone have the secure assurance that he is indeed the object of the protection of God's peace. Na bakadengo en nonranga oirerasa tubata ke Kristo Jesu. Vada bana no mumbula ndendai. Yugumbeka sani ngaraba chukuna klo. Yugumbeka sambere sulera no mumbula. Ena vinek beko mubadora. Na ngauna nga o dhuru maikina. Hallelujah. No dingomi Jesu na baka dingo ni klongo rao talangani bota wa sebeko baka nonrebeko na kaloni alotamu me tikini no mumbula me tukina no mumbula me marwa virimbaita tango maka na lomu watakei na lomamu ena kabini singine de Mautinia una dabuta weekenda e vida na kainda sa dabuta na sa wasetigo ena kabini singine kene matai kuni loma oda gone begro muria daga tagi ukena kene kerua na kene wali ni loma oda vane tolu ne waswase a prayer which is adoration, worship and devotion, petition or supplication, thanksgiving. Nebakatakilai wa na kakedenga. Kalileru, kalalai. Kandendre, na kakolaga druma. Namu malumalumu, bakatakilai wa. Na kakondora waira kina, bakatakilai wa. Krekina na bibuke. Na raraw ni mula kung taon laga duruma, nabi baka tatani ni mula, naka kede nga, nabi baka takilay, wa naklo. Kaya nikitulong na baka thengu ni klo. It is a result of your prayers from verse 6. It is divine, supernatural, surpass all understanding, cannot be explained with human reasoning. When you experience it, you will know it. It protects your heart and mind from anxiety. The peace is only for those that are in Christ. Wamoto ni matata weekenda na boss ni klo. Wamoto ni binaka weekenda na boss ni klo. Samai mbulongo di kenda chukukina na kaloni alotambu ena na bossa ena kabini singa ena endai. Ena binaka weekenda menda tobo kisoma ena masu iko kebaka usataba chukuna ndre ni mbula. Obina kata na bibu ni klo
awina gata mukabi ko dai halwe na bauta kena masu na bauta ena ndo beso tabi kena na klo ena tako seani kena no mambola na klo ena be sukani kena no mambola sa bosa oti be go na klo o sa do lava ro kena na matani lomo halwe na bosongori ena muroro mai kena na bauta na klo ke ba semberi solena no mambola abu salata gigo you better give your life to the Lord. He is the Savior. He is the Master. The peace that is promised, hallelujah, will only come to you if you are in Christ. Akrea mena dubu ki somsara ena maso ena kabini sida. Kemo mi raita lebi kemo ni na kalo. Na tamai ke mami baga yalo. Kemo ni go ya we na kalo ni vela ya lati. Kemo ni na kalo yalo ndena. Kemo ni na kalo yalo loma. Kemo ni na kalo yalo vinaka. Kemo ni na kalo kuninda udhundu malua. Kemo ni na kalo kuninda sota baga ndende. Kemuni na kalo kuni sangani binakata indua merusa mere dhoba kedanga na tamata na beibutun au sam masu lagi era bagaro rongo tiko mai ki be kemuni au dha mbora tau manda na nabula au masu laka na nonra idhola thola hallelujah era dho lato tuna idhola mbimbi era sa tau dhe matamuni enda indai au sam masu na kalo muni bangalala takana idhola thola ngo niso taba na nonra ngande hani so taba na nabula so era tobi mate chiko na kalo kemuni na kalo telanga kuni sandau beibaga mulai na bugu ni tabi mate au sa puna dotani na mate so era be suki tuna na rambula ni vesu ni wala da au tangu tuba tani ka bangalala takana ni vesu ngo ina kau ni adha chiso vi kai baka toto ngani iri chiko na rambula na dhaka ni mbuto na dhaka ni teboro au sa buna uda tani ka bangalala takana ni adha chiso au sa sarega na dhaka mana au sa sarega na dhaka ni alo tamu au sa sarega na beibaga mulai au sa sarega na besi reki enda indai halu na nomani boga dhengu kwa ya ala tak me sumbuti ira baga yandu ndua sara halu me tikini nanda mbula na ko me lita ki ira na boga dhengu halu me pirimbaita na ya lonra me pirimbaita na lo manda ke biki me maroi na ya lo ni tamata me maroi na loma ni tamata na baka sawa ni tamata na boga dhengu kuni saa boga reta it is supernatural. The peace of God is divine. It is supernatural. It surpasses all understanding. It guards our hearts and mind. I'm sorry, but we not kina ke bikimni. Mena no mani ngana lang kene bogoro ko. Masu na damani chisu na ibang bulan dina dondonga. Mena boboto ni ngona binaka enta mai bulan donumaka. Sa rong rawi kenda na bosi ni klo. Tauro baga mimbi na bosi ni klo. Daga tagi ko kina. Baga mbauta na bosi ni klo. Na klo na oda kabanga na kai tukun na bosa. Na takoso kona reida butu na lingana ni daldaka kila nambula. Kabang butu na madhaw sa tui matandongo. Madhaw binaka. Bikimani na chet chukumai. Na wali besar na bibayalo nga ngatagi na chet. Nang umasu na bakalo nga te kimani na klo. Kimani nga na sema tali chukungamai. Hallelujah. Umaru taka na mamuni sema mai. Kabang butu na bimbulo ngodi. Na buguni bosi ni klo na rongoda. Ena singalebo ni singalendai. Ena bibuga kina namumbola. Taurwaga bimbi na bosi ni klo mumutuan enang garabi klo kakuni mwila dhaba na mbula ni masu na tulu ni wasi ni masu au sadabuta au kabi ko muria baga binaka ni wasi ni masu wewe nungu baga utaka chune leso ni baga buli ya utali chunga kina na klo ya me baga takele bua na kakedena kalelebu kena kalai ya na ka au bulida ena buguni bosi ni klo ko baga ni da buli todo ko mai kina tina ka enonda ene kamini sindai nang masu na bakalo ngate kimuni na turanga mena madhaw binaka bi kimuni madhawa sa tui matanda bakalo ngate kimuni be blessed of the Lord today. Thank you.